Blay Pibaro, Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentakas ngi Shillong. Penbenau Menteri Rangba yang kenjering umot tirot sing hanong ba NAKA. Tau ke sorkar dah ketenat bante lakam ye kidor kidawai dashin. Kerpat ke KSU nak sorkar ban siu pura ye ki scholarship. Badawa ke KSU ban pli Meghalaya House hanong ba Bangalore. Bad mintangin pa si Khubor ba kampanya. Menteri Rangba ukonrat ke Sangma ulapin benapat ba hiying dorbar tauan ke Jylla hakas ngisdang ya ke dorbar mangtingka khan riu terik Rymphang da ke baong. Mentakas ngi lapin yeng yo umot jong tirot sing hadaka bat layo ik jing thap kti kemen na baro kinong mi khamat ke badon hiying dorbar hagini Khubor. Menteri Rangba ulapin benar ke sur ke ba kemen jam hiying dorbar. Kini kesengi tho ding khan riu terik Rymphang kadai kesengi ban saanam namar ngilayo ban penyeng yo durmot jong tirot sing sim uklawat ke jat ban riu hadaka. Ya ke kenhun na Meghalaya layalam do sembut Menteri Rangba uba snyau bhalang dhar bat kiwe ki menteri. Today is a very historic moment for the people of our state. It is with a great sense of pride, a great sense of honor, and a great sense of humility that I would like to inform this House and all the citizens of our state that a bust of our great freedom fighter and great leader Tirot Singh is being unveiled in Dhaka in Bangladesh today. Mr. Speaker, sir, Tirot Singh is a symbol of hope, a symbol of bravery, and a symbol of patriotism. Today, by unveiling the bust of Tirot Singh in Dhaka, all of these have been recognized, and I would like to officially take this opportunity to thank the government of Bangladesh and the Kesorkar Meghalaya kelawan ra da ketanak pek ngor bante lakam ya kidor Khuborjylla kidawai dashin kenang banyarap ikipat ba bantip sha ye kidor dawai dashin banat na kejingshim kabu jong ki pharmacy bat kidukan di dawai hayo hahat. Ya kini ketanak te lakam lakot kerteng Meghalaya State Price Monitoring and Resource Unit. Ban penbena pat ba ikani ketanak terekam kesorkar bante lakam ye kidor dawai la pelong ye kejingelang Farma Sahidam Haampati Southwest Garo Hills haka khan riu terik Rymphang. Hakini kejingelang pensyai pat ba la kren do YW Momin ADC kumukong san ubalakentui ki pat ba banlong ki bahusiar banda pet benya ekidor ki Khuborjylla kidawai habakithit na yau nahat. Uloong ru balada kilap bekidon kidukan kibadi kidawai palat ya kador balatho ah kejing sop kidiban pentip Shikibor Sinchar District klem kanu kejing ting jings air. Uloong balapin Khubor hakinong tre jong ka National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA but State Drugs Controller ban petngor. Kipat ba kilaban od ikijing e beki kendo ling ba ki app. Kinongelam ka Khasi Students Union Education Cell balayalam do Samla Riches Malnyang Assistant Education Secretary kilay kendo yu rakam sangma Menteri Ketenat Education ban kerpat na kesorkar ban siu pura iki scholarship badang sating siya ki Samla puli ke Jylla. Usamla Riches Malnyang ulay thu badang bon ki Samla puli ki bampat yo iki scholarship haduk menta. Uloong kejing penslam ban siu ki scholarship kalakta ya kaplapisa jang ki kimikik pa namar ki scholarship ki tenrong lem ya kejing lot jing sep jang ki babon ki Samla puli ha ke Jylla. Usamla Riches uloong bakasorkar kalukular ban shimkia ye kani batkan pelat lut ikbisa hadin balapit sani da kinong tre jong ka Directorate of Higher Technical Education. Ladadon kinu kijing e labatha bikin ye kendo ikinong tre jong ka DHTE. But ni sem ma ni sni itu di sebelah yang apa jo scholarship tu kinong jo pada kalian ni sang le banjur
ya kaba like sik kono ka chin thot na bede ka hukum sam dan disbursement ini yakni scholarship do kan dia ka department concern kembek employ nang Samla kinang yo yang contoh yang makni scholarship ama ngitip skam guru ba ngit skam guru ba bun di Samla pulih di bidang kami ini scholarship akabat siu ke baik kelas ke joki tam mentali di benai ba kelas tang kelas ama jenggon scholarship tu ka yarap makan paham kena ya bagi benda tek susu itu pulih joki ni kendu bentar kesini yang kalian jongka KSU division sel jongka seni berapa way harkat lang bat ka KSU bomplanet ni keren lagi sebut kita kimat ya kaba ni kalian jongka sel ni sim ya isu mabede ka isu scholarship kaba bud ki kena kiba apply ni scholarship mabede ka national merit combined scholarship bat ka pre matric scholarship kiba anda kalian jongka department concern kamala ban poi ini ban ai ka scholarship ka beri hok joki ade bagi ekran ber education minister ya habis dia ke mentah pada kalian ke jogo ular yang ba musim khai ni kam bat lese itu ki Samla ki ba palak penyo ini scholarship yang dot kam ya ka ba kin kalian department ki Peit ini cukup na baro bat hakin kata ro ada tangdon parti Samla ki ba sim pering kata disman Peit kenyo ya scholarship Jylla pa balik bi support ka DHTE ya ka pilih ban verify ni nomor mana kalian ka suka kita apply tu bisa kebentar ka ba arpat ke bede berka portal macam function di portal bede berka national merit combined scholarship yang dua kelas D kede mulai trik dari tu mentah apa kena di pisang ban apply ke renewal dan ke fresh dari pengalaman play ke portal dan kalian jong kaseng ni untuk education minister la banjur eu yang mencim kia ni kam nomor ba LSC kaji monte kam jong portal berkelas di kangkut no tekan mora jeng sibu ni nah di bakbi nanti ya ban yo ini scholarship namba Khasi Students Union Bangalore Unit haga khat rew tarik kalai kendu you Minister in charge jongka General Administrative Department ban kerpat ban play sei kiwe ki Meghalaya House ha kinong ba Bangalore bat kiwe ki nong ba ha ki Jylla kari India ban yarap ik Samla pule bat ikipat ba ki balik pule nelit don kam kumba kalong minta namar ka jingbom don ki Meghalaya House ha kinong ba bakong san kari India kalawan ra jing ikipat ba bat iki Samla ki bapule shabar na Meghalaya nakaliang ka sarkar kalukular ban shimkia ban bu ki kendon ki babyang ye ki agency ki bashimti ban pha khna ban pule shabar ka Jylla ka education lam GD minister tenagaling jong seng na du ba kanika government ko ladap MDA1 ilawan kendu dan bagi city tu ni lapan her nak pas Khubor bagi wan sport Bangalore ilai kendu iki yo badai hak sarkar nadu sanbor sulai antara lemah kiwi ki minister dan lemah kiwi ki MLA jongka Jylla ko chungi dan tak kadau ngin nagaling dong seng iklam song krikti bat hadu mentang ini pen kan mau sa iki HPD bat ka Meghalaya House nomor oi nitip bat babun ki pat ba beri new trip ki lek ki wan support Bangalore tek sem sitom iki lada nagaling dong sarkar kam build up lane kambu ka Meghalaya House kuma po Kolkata Delhi bat ki ki Jylla jong ka India hyper boy tegumta nagaling dong seng di daban kiajur nomor ndai bangiwan tang mata kasin banengkong dari abun sin ke malabatai bat ni kermen scam dan bakajing dia kendu jungi mata si ba nagaling jong sarkar kan leno employ kenang ba kajing sekri hinyo ya kata kajing nginyo no ya kata ka ba khamsuk hakali kawan habide bat ki kena kasi bat ki nong tre ki badan support Bangalore bat ki balik bawan tegabar kalong habiri bat kini ki jinglek pulih ki kena lembak kini ki agencies coba operate apa Meghalaya nilai genduk nagaling ka sarkar hoi kinumdan kanu ka prosedur ban follow up nagaling jung agency dau education minister la batai bomdan ndrai unchim khai gane bo unsa
bu ke prosedur ke kendon ya ke agensi ki ba dan ke basim ya kena ke kam ban bu ki khana ban ai ka counseling ki ban pha polis bar ke khana ki jungi namar nila ya lengba mangiru ni pas pa Bangalore ki dan ketu ni ki khambun hi ki agensi haba ki ai ka counseling sani ke long mai rin da poi sapo Bangalore pat ki khana ki yo da ka balong opposite ya ka baki batai sini Kasing Samla umling kedat hagajan miet kat santrik Rymphang kalapan hak perda ya kejing rakile kemen Silver Jubilee dap arpusan Snempura hakabau Presiden Kasing Samla rengkat kidekot hagajing saki kinong syong shnong kalapan hak no ya kalama jong Kasing Samla ya kabala kentiu hagasau terik no pra arjar arpulai hakabakat du jong kejing rakile kemen kinoyalam jong Kasing Samla umling kedat kila pelong de kejing yakop beper kiba kentup ya ka fancy dress jong ki hybrid kejing yakop shirt kejing yakop ruai ha ka baki kun Samla kila shimenta shitrem ban pen i la ki sap pong baki don ban I min si mi kinong job Kasing Samla kala sam de ki kusnam shaki ha kini kejing penkut ya ka Jubilee rupa lawan ban pen syong shit bat sinran do MDC kanong po rengkat kiriu rangba uba NS Makdo rangba shnong ko umling kedat Samla Bawan Marwen, Presiden Kasing Samla umling kedat, kiseng long kemi, kidekot jang kedor bar shnong bat belin na kishnong ba marjan. Ya song sopi song san. Tapi dekat dan kemengat Dr. William Benoy semua. Mentapan ninyo sa aku kakasing jong nga day yai bun skamarwen nga aku mutir sing sim kublai chibun ya kateng joyce skam along light asyong masa umlang kedan blok 1 ngariam kumispai mentang inyo pa say William Perimo Jubilee api barak bat ka karteng jonga day is Stevenson sim bat nga day na blok tu bat nga akum ubriu klaw bless you bon Didi pong pong ping pong sala lang dong tora kiti yong pi cha jong pen ki wi bong sala lang dong tora kiti yong pi cha jong pen ki wi bong bong jab life ho out of control auto ko karke gol auto ko karke gol सीटे बजा के बोल Life हो out of control auto को करके गोल सीटे बजा के बोल Ka village organization Dia Hunlang Self-Help Group SHG kasing kanthai jang kasnong amkoi baha apo amlarem civil subdivision ha ka khan riu terik Rymphang kala pelongi kajingle kemen shat rong kusi kawai ni kijing shat tan rai baju hikai dikilong shwa manshwa ha ka than war jantia kumshi benta ban ai ngo idem yeu turai nong bu nong thau halor ki kam baha baro bo ulat he ha ki pat kishnong ka thau kajing shimti kasing kanthai VO Dia Hunlang SHG ban penlong ye kani kashat rong kusi kalong ban penne pensa ye kashat tenrai kumju ikiriam tenrai khanang beki pateng banwan kintip ban nang kumnu ban ne kemen ban pendon burom ye blai trai kanrat lingba kani kashat rong kusi lingba kani kajing shat kipat ba kipan bor no blai trai kanrat ban lat ye kajing snew jing sme babun jat ha kajing em jangki
Kawai pat kajing temu jong kaseng kentai, kolong ban pendap ya kaya rong pisa ban penka kamera skul haka skul SSA kabedon haka Shillong amkoi. Habaya keren bikinong penya ya kini kajing le kemen bekentup ya kedekot bat riu rang ba, uba rally port di presiden kekenhon nong tit bom, kedavio Mary Lamin, kakunmin Lamin presiden VO Dea hunlang SHG, bat ubarson el poti unong aibut ke Shillong. Kilai tu bahaka ni kekenti lakot ngobhai ki pai ba bat kiriu pau kmat ban wan sakhi ka shat rong kusi bat ru ban no senyang kelut mensim sya kijing temu kani kaseng. Uba barson el poti kum unong aibut ulai tu baka shat rong kusi hakipor menshwa kalong ka bakong san bah bat la ban penlong ya ka tang ladayo ya ka kwat ka khia biang ka kamai kaji bat wan ka roi ka par hapo Shillong ban ai ngu ai dem ye utrai nong bu nong thau. Haam koi ye kashat rong kusi la pelong khatdu aus nem arjar ar ulai yathu. Donation karbakila. Hakata kon kom ki pendik ka phone nam ta juki. Don ki mono samspa, don ki mono siajar, bat kunta tetel. Bat marsuban rap halor kini ke borok lebih thu jong ne kong bat nei ba. Karong kusi hakipo mansua kolong don kambha. Namar amla ban pelong ya karong kusi kenu rong kusi hapo juki snong. Lada kamdon kata kajing kwai jingkhia, lada kamdon kata kajing bha kamai kaji. Kajimut jong rong kusi kamut ni pelong nemar ba uneu snem kajing ko jingkhia kawan ka snong karoi ka par kawan ka snong bat kumju ru ki kijing di kijing thit jongi baro kilong ki ba ki bayak berbor ko iyo ko hat nakata ka daw kum kirang ba ki sedon kam man pelong rong kusi kum si benta ban ai bungu ai burom iyo planong ko thau bat ka ju ru kom ru kane ka rong kusi ko ba kalong menta imat kelajan du te ban pen email culture jongi hapo snong kenapa kena juga kintip ya kalau syai don kami pelong yang rongkusi lakum nu kunu sisi snem las rongkusi bala pelong hapus juga kalau hapus snem arjar bala pelong dakaseng hun katrai poti bat menco hang nei hamadan nadu kata snem hadu mentam don rongkusi su kai gadau namar ada pelong yang neru kinok sat kim tre su ban sat menta dikwat tak bisa hajing isya ban syok rongkusi mde ya bisa kadai tang keburom ban penek ngiu ya kritik dustur jong ulo saman swajui namar kane kritik dustur dalang ilong kistan ru ngide ban but yaki kamtam hakariam ka pek jong kena samla menta dalang ipai hakariam hakaru kejilong akol jong kena samla menta ka pher bak na di bam swa tena kata kadau kane ka seng jong kenthe ka sebum group kala pelong khna kane ban yadai kun samla jungi naga sungkha sungman naga tibriu tiblei bat kiwe jong kam po jong snong namar daga baki yu inuksa kumne let's say hadin habut kisabut ke dai nuksa bar kata kalong jing mentua nak menta jong kitu ki balik ke negara kusi banjar no juar bat kiwe ki mentua te umtona eiro ndai kalong bai tang me penek pensa ya ka riti dostur jong ubari baca kata ke de ki jong kusi
Menteri Rangba Baminshwa ke Jylla Dr. Mukul Sangma balapet na kaseng Kongres sya kaseng TMC. Haka kanriu terik Rymphang uloong beuru ulong unong rep pasmat besting. Usngau tu bahasa pangkijing jang kinong rep. Dr. Mukul ulai tu akilat pathai Khubor hadin balawai ke dorbar mula dep ban penyak yau hadu lai hajar nyau sepak tingkah shiber ni ukwai. Ula Khubor kum uway ni kirangba ubadon hakal yang persya maunlong ubapet ngor ban buddi ni kijing penterai kam jong ke sorkar ya ki baha ban kentiu bat penroy ye kinong rep ke Jylla. In as far as I'm concerned, to at least allow them 1 year, okay, to show the commitment level towards addressing the concerns of the people, towards addressing the concerns of everybody, towards assuming the sole responsibility of protecting the interests of the people and protecting the interests of the state. So we are watching every decision of the government, we are scrutinizing, and based on that, we will take on the government. We will responsibly perform our responsibilities as opposition, and that's what we look forward to do. The coal mine, not just coal mining, not just coal mining. You will be surprised to see many other issues. Today, I have always encouraged farming. I myself also do lots of farming. You'll be surprised to see that this year, I have landed up selling my areca nut at the rate of 3,700 per bag. What is the reason? So we are analyzing, we are trying to find out. You have all the inputs, you are aware. So what exactly is happening? You talk about increasing the income sources of every household. Today we are grateful to the farmers that they have collectively put all the efforts to have this sustainable source of income from farming, from horticulture. You might recollect, in the past, it has been really, really difficult to win away the people from the earlier traditional mode of, slash and burn method of cultivation, the jumming. It has been very, very difficult. But over decades, the collective effort of the multiple departments, multiple initiatives of the government of the past in the preceding decades have ultimately been able to at least give them a reason to believe that we need to shift from the slash and burn method of jumming and shift towards sustainable farming, which is horticulture. And today that's why you will see that lots of people are able to have at least reasonable. Kedorbar mang tingka jong ke yeng dorbar thau an ke Jylla kelezdang ha ke kanriu terik Rymphang da ke jengkren pli dorbar jong ulat dagi ketin pareng khasi bat hindi ke belengkot. Shwa kani usong kenor ke yeng dorbar Thomas E Sangma ula pentip ba ulat umdon ha ke met bamkot bamkia. Ha ke jengkren pli dorbar ulat ula kedau halor ke sukesan ke sensyar ya ke Jylla Karoi kapar nang ta ha ke jingkiu ha ke rep keryang ke kamri jingri ke kot ke kia bat ru ha ke puli puthi. Ula kren ru halor ke jingroi ke Jylla ha ke kam yelek kai ke jaka jengok kai bat khamtam ha ke jing persyang banyo ki linti ki singkin ki babha bat ko umbam umdi ke babiang nalor ki wei ki jingero ya ki kam jongani ke sorkar menta. Hadin beladap kren ulat ke yeng dorbar kalane kat tu kat nipor bat la penwai no yaka. You may be seated, please. May I now request the Honourable Governor to kindly address the House. Honorable Speaker and Honorable
Usyong kenor ke yang dor bar thawan u Thomas e sangma bat u menteri rangba u Konrad ke sangma kilapen pau da kaboong namar badang syupentri kam themai da kikor digital hayeng dor bar kijing penbet bat kitiar kitar kimpat biang lut endang mi bun kijing duna kayeng dor bar kalawan ra da kikor digital ban penduna ye kijing pendon kam ye kikot sada namar kijing sya pendik jeng kijing kai hakaput Bangladesh bat India da kabatalasi naphang wat chigijaka bamdei shu bantalasi ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills ha ka khan reuterik kala ot halor kijing e jeng kipat ba bat kala dawan sembut menteri rangba uba prestun tensong ban bu no de kipulet ke Jylla bantalasi ki kam khai tu sha Bangladesh namar kijing talasi de kishipai Border Security Force ki BSF ka bu jing e wat ikinong khai ki badai hok ha ki thain kaput ke India Bangladesh Habakrench kila pathai Khubor usamla forward man nongrem president uloong namar kijing talasi ki BSF shaduk ki jaka bala jingai na kaput ka pelongi ki ban syupharep nong khai tu napang wat iki nong khai ki badai hok ban khai bat iki badon ye ki vendors ka pas ki BSF ki talasi bat kurup wat ki mar ki mata ki bakide ha ki yau kaput ulood da kaboong dang shen ki kali kit mar ki bapenpoi tiar syahat rengku hat dangar bat hat noli kata kila syabat haki BSF ula kerpat yu ba preston ban wanra e kecing terekam ka bayat bet yat renti pedeng ki BSF pulet ke Jylla bat kinong senchar snong haki yau kaput kenang bekipat ba kin kamai kaji klem kanu kecing penwet Surabaya dalam kawai kadang Surabaya na makorwat sa ranikor kata snong kapra berkebahan bertolong bagi kilawan kiu syadu sa ka Surabaya na masram berduran kor kata halat jong snong balak kadang ka main road kadang hanta bagila balah kata kilawan kiu jong kiki tolong ba na galang jong ki biasa kila haras na kila bentut ya kaya gelin jong babul ino snong apa itu tan batang teng apa kawan tu buat ki ada bah na bagi cek kadang berkata ba jeng kai itu lawan am jadi kaya itu hak itu ki thai te nagalem jungi par hak jenglap jungi ber hak jing yathu jungi nong snong kolong ba ki babuni ki bahasa haras hak ki BSF hak itu bijaka kita ki genuine local traders ngawan om lani kita ki nong khai lani ki breu bade ni tu thai ber ki nong khai ki batu banra ki tiar jungi hak snong ki thau jungi te kani ke jingle BSF kum kaseng soban persat namar ba kani ke peni ba baros kata BSF udon dan apo 0 point la manam lani patrol kani ka border fencing jo ke India Bangladesh re kani ke jingwan kiu ju satu samenyurut ke bakam paci kan jengai napo border fencing ka peni ba kadon ba persang banle donbor da ka ba paret da kuni gumtai ke nasional hapo jong kadon kathai bat ngin super kamau ani ba hagisnam guma mensua nadu snam jak kapra kaladan gejing persang ban set op hikam ban wajaka ban snai hikam di BSF hadu ki tanyaran thom ki bajangai ba sapo kilometer ai napo fencing te gani ka puni ba kaladan gejing persang di BSF ban haras ya ki nosong ya ka ba kum kasang hi miso ba kalau ka ai ku bomla ban priang bat kunta tartar te nakala kaseng ni soban persak jur bede berkani bat ni kenturu ya ki borsakar bat kejing kedu jungi ba prestun gila kenturu bede persenge mardor ya gini ki BSF ki ba persang bar muslia tawan kiu ha ki snong ki thau ki breu da ka penwet ya kaya jungi pepak ni snong hapo jung ketu dong kathan bar hapo ka district hi brokowai kapaar berkolong kebangi le yakran perslow habadai bat ku ba prestun kolong ba tek kolong ba nang kumbaong mene BSF ki om bagi kondok ni le nam taban cek de ka smuggling te nakalang juni pat ni biasa ke ta smuggling ne kata ka jingkai tu sa Bangladesh hari ai ka pan ikwa pat kolong ba bana ki pa kanang ba kanang ba ki genuine local traders apo jong district kinnom sa Bharat kinom sakta nak ni kuntai kanong bangila ajing mud ya ka sarkar nila ajing mud ya ka sarkar
ba kadai ban thau ya kata ka sub divisional level coordination committee ba hakata ka sub divisional level coordination committee galang ba ban head de kata de ban head ki SDO civil ba haden kata po committee de ban include lang ki police nata de ban include lang ya ki kantam ki nongelam snom jong kato godang kathan ngile i na Khubor baga ki ni ki sipai biasa ki la haras syatiwi jaka gino song da gaba ki penwet ki gino song ki bom kitet bat ki laun khoi ki i hakini kisam bada baraba persang berkeren kata ki empat namtakan national security tengi kum ke isu southwest district ngin kwa bakum kita ki AKA kinja po ka district kejungi nomor bat nak takadaw nagalang jungi ngihaban so persya abre bakani ban ladadan pat kata ka jingkwa nagalang sorkar ban cek abre kata kampi itu ai di berpelit kinle ai ka district administration kan shin ya kata ka jikit li ke bapura kata ban kumjuru klan daklet ban khotlang ya ginang song ya ginang ba snong bagini Peit Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak haduk beng dai syam biang Khuborjylla.